nari naguze telefone yanjye nshasha ya P55 nta iri kuva mu kanwa. Itel P55 nja kwiyakira rero. Shiramo kamera ubwo neka mfata amafoto rebe ko bavuga ngira fotoraga cyane bimeze biti. Siko nico foto bahitaga bakubwira icari cyo food dori foto we. Nunda bafite nta gashishiri kazongera kwinjira mu nzu yanje ntagafotoye twose n'ukujanda dufotora nkamenya twari wo kananje kwifotoza yo kujya nibishaka birorera kubona amafoto ga dore telefone y'igitangaza rero ngirankura ku buryo mw'abantu yemwe Itel P55 ifotorere mwana wanje duri narafotoye ndafotora uzi ko wagira ngo ifite ikigega ibikagamo amafoto na n'ubundi acafotora abamotari bose mbashiramo.